Na 6. po redu sednici opštinskog veća opštine Bojnik održano 12. septembra usvojena je odluka o povećanju broja besplatnih užina u osnovnim školama. Učenici osnovne škole Stanimir Veljković Zele u Bojniku dobijeće ove školske godine 100 obroka po danu, a učenici osnovne škole Stojan Ljubić u Kosančiću 60 obroka. Ovom odlukom dupliran je broj besplatnih obroka za osnovce ovih dveju škola. Za ovu školsku godinu 2016-17 imamo ukupan broj 100 učenika. Evo sada trenutno dokumentaciju smo prikupili od svih roditelja koji su zainteresovani za besplatnu užinu. Komisija će izvršiti rangiranje i doćemo do spiska od 100 učenika, znači koji će imati pravo da koriste besplatnu užinu. Osnovna škola u Bojniku dobit će još jednu donaciju, reč je o kombiju, koji će se koristiti za prevoz učenika. Lokalna samouprava je usmjerila sredstva školi, to je u iznosu 700.000. Mi ćemo taj novac iskoristiti za kupovinu vozila koje nam je dosta neophodno, za prevoz naših učenika, znači od škole do kuće i znači obrnuto. Trenutno smo u poziciji da odradimo postupak tendera, odnosno javne nabavke, zakonski da sprovedemo kupovinu kombija i nadam se da ćemo za 10 dana da rešimo problem nabavke kombija, pošto su sredstva izdvojena. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenici čije su porodice korisnici socijalne pomoći dobili su besplatne udžbenike. To su za program projekat besplatni udžbenici od 2016. do školske 2016-17 do 2018-19, znači za sve 3 školske godine važit će ti udžbenici. Roditelji koji su korisnici, odnosno deca korisnici socijalne pomoći imaju prava na te udžbenike. Ova škola sada ima 708 učenika. Broj je smanjen u odnosu na prošlu godinu kada je ovu školu pohađalo 755 đaka. Razlozi što škola sada ima manje učenika su, kako kaže direktor, migracija stanovništva i pad nataliteta.